Rhyme and Reason channel thir tu te zong chi bai le vek ule zon le chhan na hun kan mang chho me kan ya tun truma hen a voi ni atan zon le chhan na hun kan mang lenga zon na ron zo tu te zong kha abi takin lom thu kan shil chawa in zon na ang zon na ne mo khati lampang thil lo ngai tua tam tak an om ve arin oma ti khan kan chang ho chho zel thea lom om hle nin zara tun truma hen zon na pathum chan kan tumanga ama sabera chuan Pathianin engvangin nge Hremhmun a siam tianianga a pahnihna chuan Homosexuality chungchang Bible Zirtirna kan ngai to ho anga zona ron lut hi thale me tun la hen zona kan dong na sa hlea het hemi chan na hun thattak in zona kaltlanga miron siam sakawain lom thu po kan thil chawni tina pathum na chuan Matthaia bungsari changsom pakhat ni thum chho awmzia lalpa mitin zong chuwan raman lut lowang isuana tia hi enge awmzia heng mi te ni hi wal hom em tin kan zona zo tu hian aron soya ke pok hlau le thina kan ngai tu ho don ani ngun takin ngai thale don nia Zawhna Chhanna ole kan zona ma sapera lun halango Pathianin engvangin nge Hremhmun a siam Pathianin mishingte du takin a siam ti Bible kan hmuwa chu a siam mishingte chu ahmai em ani ti kan hmu boka amai ro chu mishing ahmai em te chatuana hreom taka an torna hmun tur Hremhmun engtin nge siam thei engtin nge chatuan an tor aphal thei ti hi he zona a thuk zoga kan che dan tur te po anio me he zona kan chandona kan hre tur poimo em mei chu free will chungchang hini kan video danga po kan sei to pathian hian mishing te min hmangai em a du thlan na sang tak min pe a chu thiam taka mang tur ro chuan min zirtir loma min cha mola kan man sual ro chuan a poi thui don ani ti po min shil bokani a chian theinan en tian han siam ta zokila nu pa hi om ta se an pa zo hi strict em se thik thu che em mai ni box se an nu kha ama chau than tir turin by force in choice po pelovin en kolta se pon po chu phallo se in chunga khan thu thenga po phor bet lat mai se ama lo kha chu mi padang shim mu tir po phallovin ti khan control ta viau mai se mangai na tling lo ni apasal khan anu pui chu amai tak chuan idu na wakalla idu wa belai idu wa mula amar chu ke ma he min du per chuan rinom takin om donang atianga kha mangai na tlon tling ani pathian po hian ama lo thang thei din huna ta min da min mangai wangin amara chu adu ber chu khapa khana du per chu anu pui khan thang se atiang khan pathianin adu per chu kan du than na sang tak ne amma kan than hi ni ta ni amara chu thang nge tu ramin phor be ro chu tummi lo free will kan nei ne tun la hian free will kan nei le nei lo chungchang debate tam taka oma neurologist tho hi anon tui thar view le ngala e khola en hian mishing te hian du than na sang tak free will kan nei tak em nei tak lo em ti en thei tong deuh te hian laboratory test te andron nei trana interesting le amara chu hi philosophical debate lamani lova chiang tak tuna video en chan po hi idu than na ni tu manan ti lui lo che chu wang empirical evidence tamlu tuk free will Bible khat tat jok free will hi kan soya philosophical debate kan du ni chon nakina tapo kan la tiang chu aeng po chu ni se he free will kan nei na manghen Pathianin choice pani min pe ni apakhat na chuan ama ne na om dun turin leng duna hlim tak om turin choice min pe a chuti lain choice dang siam min phal saka chu ama nual min phal saka ni min mangai je chu ni china pa thik tu chelu tuk po anu pui mangai tak don chon anu pui kha choice a pe ka ngai khan tiang khan ama nola swal kong zo po pathian hian min phal saka ni ama ro chu swal kong kan zo hi hlau ema kan ta na poi don thi po chiang ta khe min shrila adu
per le min ngen ngoi na min cha ngoi ngai chu ama nen om turin ani Bible mishing te free will an man tur poimo deuh pathum hantar langila chian le zolnan ama sabera zon eden huana the tree of the knowledge of good and evil achele achashet na khami kung thera e phallo kha om ti kan shaveka Pathianin chiang takin evile damakha ashil boka hei hi ega phallowa thildang samsu ka phal in ei chuan in ei ni la lain in thiang atia awmzia chu kema ne na nuam takalen dun zel in du chuan ei lo ula amar chu ka phuar bet lo chewa in ei chuan min hnol ti na nianga kema laka in thianga kan hrangang ati na ni chuan an free will chun mangsual ta ni poi hlemai tun thleng nge kan tur ta tin pathianin an thakal zel te kha in a khonga in a mangai emema chan chuale tum ta nam a chan chuak tu pian na tur a thang ta Abraham tha te Israel kan ti te kha chung te chuan thalera ramtiam lampanan zin lain enge lo thleng le rule in ron chukwak maya Matthaia khan rule a khai kanga a en a piang an damanga a en du lo chu an thiang ron ti le ta choice om le ta rule en adam rule en lo thi free will kan manga le en du chong lo te pon mani makang reng tron thimai ni a en du piang ro chun dam thung tin heta thutlung thara isua calvary tlanga cross sunga kan tan ron thia kan sual zong phura min ron tlana kan tor ai zong tuara chu engtin nge ni le a ring du piang in an ring chuan an damang a ring du lo tlat chu an thimayang an boralang chiang takin isuan a soya ring a piang chan damin an omanga ring lo piang an boralang an thiang mo choice ron omle ni isuarin a dam isuarin du mi lo no la thi khan tiang khan ke ma ni khan choice kan nei zelani ole chu du thlan na sang tak free will mang chuan Pathianin du thlang thein min siama chumi manga kan thana zir chuan Pathianin chatuan hmun min buat sai saka kan thana zirin kan chunga ro ala rel don bok ani a choice pakhat na Pathianin om dun thlang tu te kha kan chatuan hmun min buat sai sak chu Jerusalem thar ania chuda chuan chatuan in amanen kan om to don ani choice pahnihna thlang ho Pathian nual isua thanglo te tan khan chatuan hmun om velea chu chiang takin isua ngei min hrila Gehenna Hremhmun meidil kan ti hini tani ama nol na ama nen om du lo na chu atilui don lo Jerusalem tharakal tur hian an du thlan na mang nge khan divine justice ro rel na chuan an duang takin Gehenna amma om lo na ankal alo ngai tani Pathian hian poeti ema Gehenna kan liam tur hi min cha lom kal lo turin ama nen om tur hian min du ema afapa min pe ki pom tur hian min som rengani Pathianin ama nen om turin min tilui don lo I du thlan na le ka du thlan na ngak mek I suwa kan pom chuan ama nen Jerusalem thara kan omanga ama nen kan om du lo ni miau chan min tilui don lo a Gehenna kan liam mai ngai don ani tuna khan relo tenom na hi ka du zok isu ibula ko ompe lo nangma nen om ka du lo iti na chuan ama ne ni om lo turin Gehenna kal zok turin I chung thu rel don ani lo pon tle ma khovela han hausak ve dewa thil tha han nei te hi ka sumlak lu dan dikvak lo ma se tia I than trang chuan ama ne na nuam takale ni than lo chuan I than na che khan aza sak chenga Gehenna liam ngai don ni lekan zo na kha ti hian chang tai la engvangin nge Pathianin Hremhmun siam Pathianin amangai che du thlan na sang taka pe che adu berchu ama ne na chatuana I om ani amar chu nang mani du miau lawa I hnol miau chuan atilui don lo che I om na tur chatuan hmun kha Gehenna ani lo ngai ta chung ang tak ama hnol miau te om nan chuan Hremhmun hi asia mangaya a hnol masaber tu setana kha thupona apai lu lai pokan mu kha lekha ti pokan ril ru la dam lo ni chuan entina pakhat chau siam lengo tlangwal pakhat hian nula pakhat hne na in nayang miang
kum khoi nom do nang miang vati se va propose se chum hei chu chuan ateu lo mai nang ma he ka om pui du lo che mi dang ne na om ka du zok emo ke ma du anga ta le nom ka ti zok I bulak om pe lo ka no la che lo ti se du than na in chu tlangwal chuan ni mo I du than na chu ka ngai poi mo sakang che kal mei te che ke po ka kal mai nge ati mai tu rani tilui vakin phuar bet se hon tral tum se ati dik lo hul huala azza lo hle ni Pathianin mi hring te min za du thang te in min siama Hremhmun thang te in min siama ni chu awahan min mangai na hi van thu ken hria thiami har thin sang chuan amar chu ti tur ol samte kan nei I suwa thana I suwa poma vanrama ama nen om hin mai Hremhmun engvangin siam ti hen boy lovela engtin nge I suwa ka thana nga rinom takin ka zo yang ti hen I boy zo ang u Zawhna Chhanna le Zawhna pahnihna kan lutanga homosexuality chungchang Bible Zirtirna hi minti pui them ti in Zawhna kan donga kan lut chhongal zungzungang homosexuality chungchang kan ngai tu don hen hei ming neu neu hi tun la hen tam khop me LGBTQ+ ti hen form kim bere han tia plus oma eng pol dong leng ni chu wangin he topic le he Zawhna hi relevant ron zo tu hi lom thu kan hril non le du ani homosexuality chungchang hian Christian te ngai dan hi a phir na sa hleya a inkara zau le boka he tilam to pom te hi Christian te pom de ovek me an oma gay marriage pom te gay pastor nei pom te tin US an gay church te to Europe te po khati khan thiang zau pom vek mai khan oma chuti line ale lam hian nual hluk le ho em mai he homophobic kan ti gay shrim chu Hremhmun atlatura ngai top me hin oma extreme end te ngai dan hi ai nang lo hle ani chuti kara chon poimo per me chu extremist te ngai dan vel te le khang tiang vel ai chuan Bible ngai dan Bible in enge asoi ti hi poimo per me chu tu na kan zir ho tur hi ni don ta ni hriat tur poimo masaber chu homosexual kan ti hian thil paniom apakhat na chuan orientation thlek zong on zong katimea same sex attraction nei shrim apianga mo chutianga thang chho chu hei apianga piang nge nurture te hi nial na tama khami nial na khajan lu shri lawela chumi hei homosexual tendency same sex attraction nei top mai mi hring khan om ta ni ale lama chuan inang mi lo chu an orientation an attraction nei tipui tling a practice entianan same sex kopui nei active anom ta same sex in nemo same sex in ngai zong khatia nupang me om kha an omani chu orientation oma sexual attraction nei top mai an pian dan mo an than chho dan eng po chalo ni se om ta ale lama chuan a practice an om ti kha amas berin lo hretai la Bible chang hemi homosexuality chungchanga kan vorlar per chu korin thon khat bungruk chang ko chang som chho hi ni ome heta hian engtin nge soi pathian raman lua lowang ti in swal chi sang soi in ngai mangte milem betu te chu tiang khatiang chiang takan hu chu mong ko hurte ti ni chu awmzia chu mong ko hurte hian pathian ram an lua lowang awmzia chu van ram an kai lowanga pathian hua swalan ni ti ni amara chu hi atong bul lam kan en chuan English chu po entaila agrik tong apo chholo maila men who have sex with men ati agrik tong chuan malakos arsenakoi hi engeni homosexual partners active homosexual partners soinania malakos zo ki pa zo pakhat zo ki nu zo tiang khan grik ho hian soinan lo nia awmzia chu korin thon khata kan mu hi engeni
orientation nei pa ngai soina nilowa a practice hetiang ang same sex mang mol te active taka mang te soina ani kha kan hriat hi apoi mo ani tin Bible budanga kan mu Genesis bungsom kwa Sodom kho mite sualna kan mu te hei po hi nial na tama Sodom ho sualna ka homosexuality ni lo ti polte ron ma mara chu chiang lu tokin Juda le Petera kan muwa hei chu ke chu nial rolo ka ngaya tin Leviticus kan mu te tin Roma kan mu te hi a practice soina fekani a tendency nei pa ngai a orientation nei pa ngai soina nil hawa trong kam zong hi a practice mol active takte soina ni ti kha lo hon ma sang o le hetla hian kan hriat tur ma sa khai khom na pathian huat hi orientation same sex attraction nei ringota engma ti lo te hi nilowa practice mol te same sex nei mol te kopui in nei te in kopte hi ani pathian huat chu mo entirnan no pong pakhat hi aron thanglian aron tleirola same sex attraction aron nei tlat mai kha amma ngau khan sual ani ngal ngot lova ati puitlina khatilama tlantak vakawa in man khan sual ani ta ni kha chiang taka kan hriat tur ani kan hriat tur pahnihna active taka homosexual partner nei te mong ko hurte tia Bible da hi swal dang tenen tlar khatan vek ti hi ni awmzia chu Korinthon ni bungruk changko le changsong kan chiar chuan vanrama kai lo tur asoya chuda chuan in ngai mangte milem betu te uire te mihur te ruk mangte miduam te zurui mangte mi hau mangte hlep ru te nen tlar khatan ho vek pakhat khu izuklak chu aswal big riau te nom big riau ai ngai chuan adik lawang swal dang te ni hian ten nom veka swal dang te nen hian vanram kai lo tur vekan ni engvangin nge pakhat chui kan lak chu kan mu set adik thailo reng ani entina hlep ru te ti chiang takin langa corrupt deu kha aw LC lovin tlema toy dewai ngai te hei aw el vak chuan iti dik lo thot ani tin heti laia sol chi sang te hi chiang taka kan en chuan tu ma hi kan fil him lo ni a orientation tal kan ne yang entinan hlep ru te hatia hlep ru chak deu mo inti len chak te ani lo pon kan nuna engtik lai mo in heng tiang enga mo hi ti to deuh vek kan yang chu wangin mong ko hurte ti chawhilak chu mu sita wak hi ko hran te ti tur ni lo ni adot lea poimo deuh mai chu isuan enge soya isuan enge min zirtir ti ani mitam takin homosexuality chungchanga hian isuan engma min zirtir lo ten ti phong adik mi alova zirtina ro pui takan ya chu Matthaia bungsom bakwa hian ani chuta chuan zirtir ten zona ron zota nupui nei ko hen mi patan hen nupui nei lo mai hi thalo mo le ati in iso han ron rona iso chuan heti hian lo hril fia mi zong ti the ni lowang hetiang renga piang nei lo tur piang hi an oma ati tin adoda chuan mi hring kuta nei theilo tur siam an oma yunak kho man la yunak kho mo hei tilre ti literally zamo nei lo siam ten oma ati so adot le chuan van ramawanga tilre in siam chop ten omboka awmzia chu nupui nei lo tura in chungchang hrim in la thiang hrim anom le boka ti chu chithum a soita pakhat chu an pian danina engeni azir lo wanga mitilre an oma tin mi hring ko ta re chop an oma adang le chu vanram awangin ati ni china kan zerten en khan ein zom vekania vanram kai tur a in siam anga ya wangin mitil re nupui pasal nei lo tura in buat saiten ati iswain homosexual orientation nei te a hril chu hi lo ni tani orientation eng anga chakpo nei la practice su ati iswain
i orientation awang khan sual inilova inneya i practice ro chon sual inia chu wang chuan orientation inei kha vanram awangin kalsan la practice suang che ati ava fair lo om ve chu tiang rangot ta chu kan ti mai theya amara chu isu po khan nupui anei lova pola pon nupui nei lova vanram awanga in ser sang in siam chopte ati hen alo tel dei to ni isu hian amati to veklo hi chu kan ti hen a phut big lo a fair em ani vanram nuam takom the kan le aron chuk tha celibacy kan ti zong zong e thiang hlim tur insertion na nupui pasal nei lo mo kopui nei lova thiang hlim takalo om mai hi ama khana lo ti dei to tir ko pola te panan lo ti affair em ani ngai thatu te zinga homosexual orientation kan ti mai same sex attraction nei kan om chuan thil pathum shetur isai hawang o pakhat na chon isu pan ro amangai che engamo wangin di lo in mangpal ve to ni mai thei i active view po ni mai thei tin ilatimia lo po ni mai thei a thalutuk isu pan to tu te hi mo ui rete samari mei chia pasal pangana khopui me te chia khon tu te tin mitil re nge nge po tirkok te thil tia kan mu du inan pana alo khoya alo en kol mai ni chu wangin isu na mai em che isu panang che pahnihna chuan in sum ro isu khan engtin nge ti vanram awangin celibacy practice ro asexual angin mitil angin omro ati kopui nei kherkhalim na ni lova tin thianglim taka pathian tana nun na chance ro pui takini ni adik ka sai chon mo tu po hian in sum tur kan nei entina mi pakhat chu ruk chak tlat na ron piang mai thei ruk hi chak etanga ain su mangai ni vanram awangin a then chu chapo reng ron piang an oma chapo hrim in soi thei te chak en reng mai chung chuan vanram awangin ain su mangai tin hey sexual thil hrim apo hey enge mani to ka suppress to ri chu kan nei fekani sexual feeling hi entinan i thiang lo le enge ni in nei na chung ba ka enge mo kan tlang walai na mo kan nulat lai na mo kan puitlin nu pon kan tar nu pon ani thei enge mo suppress to ri chu mishing hian an nei fekani tin tam tak te phei chu an veng te an thian khom ten azerlo wangin an lo than chona wangin tual tha chak tlat te pon omani chung ho po chu vanram wangin tual tha te an in su mangai ni in sum tur kan nei tha in sum tur khalian isu na ria apui emang che tu po in sum tur kan nei in sum tur kha mulian viau mala isuan apui thei che isu hi mulian ve thung ang che tin pola te isu ten an lo practice to ni celibacy nupui pasal nei lova om mai hi chu wangin isu kan ring ber isu ti nu ni iti ve dona isu an na chance that takani le pathum na chon mishing ke chon intimacy kan du ta he nia henge sex man te in ni te kan chak em na ma se mishing te ta na intimacy ro pui ber isu an na in nei na revelation ina so hi ila changdon intimacy ro pui berla changdon khovela hian iduang phal intimacy in nei lo ni pon vanra mai nei don chiang la tuka chu wangin in nakin hun kha thlir thiam la intimacy ro pui tak pathianin ala peng che tin same sex attraction nei te tan chiar zau tur material template kan suggest do website chalu to ko ma chu livingout.org heta hen testimony te le thil dang pathian thu chia tur tam takoma tin mi pani pakhat chu sam albury is god anti-gay le khabu zek tu athu soi te ngai nom lu to ka ama po hi gay thonia a celebrate engeni thiang hlim takin ama ina omme single in mani loga po 7 myths about singlehood ti ron zia ka singlehood nom zia pathian ne na an intimate zia ti lampang po telani lo chirta ula tin David Bennett ani po hi
orientation nei tho ma se iswa le van roma wanga om thiang hlim ania heng ho hi lo zir chiang ula atan pui mang chu tin ke ni pokin trong trai pui zel don nia tin ring tu zong te hian ti tur kan nei swal ni chena korin akan mu khan kan film lo vekani chu wai in shia thiam in pangai ton hi kan ti tur ani pakhat big lak so mu city te hi a chi na chi lo rang ring tu te chong kan ti tur ani lo tin kan chak lo na te hi in shia thiam po in ti chak ton tur kan ni in chung trai pui tur kan ni he video in ai thak zo la po hian hemi hetiang ang orientation nei tele practice mek ta pon yang an tan trong trai nga lang che a pathum na ero chuan Bible in sualat is soimam su entinan Christian gay practice like gay marriage te lotan ve vak menom I kha athalo re ni gay tele hetiang orientation nei te kan mai na anga te minan ngaya ani mi alo ni I kan lo pompuya kan lo encourage chuan Hremhmun kan thon thei entinan mi pakhat hian ruk ru thin se aru vak ruk zau chu poi hlei nem ti la ti han lo encourage zela nakina chuan police an manang jela tangang ani lo pon mi pakhat motor chak to khal thin hi om se brake hi rap pe lo se brake ra chu tul han khal ro ti se accident se thi se imo phurna ni chu wangin hemi gay community te kan mangai tak don ni chuan brake rap ro amo ruto su kan ti te ngai ni mo ke mani po engeni suppress tur thil tam tak kan nei kha entinan uire vak ro poi hlene uire zau su te ti ta la medi la kal le don min mangai na au on ni lo min thiam viau ma la in shia thiam na zong hi in mangai na ni lo kan mangai tak chon ti to su celebrate ro kan ti khangai ta chu kan indu sakna o ania I chu vain gay marriage lo pom ve vak kha Christian te ti tur ani lo ani Zawhna Chhanna ole Zawhna to pera lu dango Matthaia bungsari chang somni pakhat atanga somni pathum na awmzia he thoi chu kan shrevek o me lar angrenga Pathianin ka hrengai lo chu ti group ania chu ni te chu tu tenge ni ti kan endo ani le athui kan cheranga lalpa mitin na zong chu van ram an lut lowanga kapa vanami du zong ti tu te ro chu an lutang chu minia chuan mitam takin rorel nia lalpa imingin thute kan soin imingin ramhoi te kan hnat chuakin imingin thil maktam takkan ti thin lovem ni an lati ang tia chumi huna chuan nangni thil sol ti tu te u ka hrengai lo chu ka hne ta kalbur u tin anni chu kalakhilang ati ta hen group ni kan muta group khanna chun lalpa tin zong te ania hey lalpa hebrai tonga chuan hebrai culture chuan thu hi an soinonin an war tinani an emotional tinani entinan martha ti te kan huwa I khang ke rena chuanin I soinon da chu anti takzeta an emotional emema mittuin en te pon soimei theini heng ho a group khat na hi emotional takin pathian hi chu an beveni mo lalpa antia tin I suam mingin an pe na thil makten ti mo I mingin thu te kan soyan ti ramhoi te kan not chuaka I mingin thil makte kan tilawami I suam mingin an pe na thil makten ti an emotional boka thil makte pon lo maniang mo ma se pathian chuan ka hrengai lo wa chu ti tlat me ni tin van ram in lut lowang ati bokani amakhle mai tro enga tinge ti kan hria thiam dan tur chuan a group ni na te hi kan enangai ni tu tenge an lu tanga ti kha van ram lu turte khi tlar ni na khian kapa vanami du zong ti tu te he ni poimo te me kapa vanami du zong ti God's will Pathianin adu zong athu mo awmzia chu anmani du zong phatsana anmani du zong tlan sana pathian du zong pom tu te entinan keima du zong chu ropui le engeni hausak ten mo
engemaw thil ti thei viau te ni mai thei amara chu ko will chu ka phat san vek anga ro pui zok tu la thil ti thei zok tu chu pathian hi ni ke chu khu ta ka tia ka du na zong ka pai thla ka pathian du na ka da len zok hian wana pa du zong in ka omtin na khalun ta ni man in phat nun chung te chu van raman lu tanga ti le anin an lo na kan manem pakhat chu emotional takin trap hlom in zai tui takin thil mak te lo me min rongan bol amara chu an mani du na zona ni an mani will zona ni mani du na kha an la phasan thri lowa an nuam ti wangte mani lar du wangte na rongan bola kha pathianin a shadon lo ni amar so he ta hian an chanchin po he a sai thui lo isu hian mo hetlaya compare hian toite chawin ani soi ma se poibo ma form kimbok chu kapa vanami du zong ti tu te an du zong po phatsana adu zong in ngatte atitani o achiang tura kangaya engtin nge pa du zong chu kan tiang ti kha he zona chong chu ni ta pa du zong ti dan chu athu te kan zira pathian mi zia te kan hre chiana Bible in tiro ati te kan hre chiana chung zong su ke mani du ve na ai te kan nuam ti ve zong te kan thati ve zong te tlan san ve ka chu pom chat turin kan thu zong le ke mani taksa ina adu ve zong te phatsana pathian du zong da len ber me hi kan ti tur lo ni ta ni engang pon emotionally la engang pon na lo thok ve toila kan du na tak kan na surrender si lo chuan ka hrengai lo chu pathianin minlati don ani kan du na zong le ke mani enge will zong hi pathian na surrender full truck hi vam poi mo em tro wena hian pathian na I du na zong surrender full truck turin du sakna kalana che kalome Zawhna Chhanna